Ngiyavusela ngiyabingelela eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu neNyakatho amagumbi amane emhlaba. Lobingelela ngudokotela Nyangelezwa kaNtshanga sesibonga eSwatini kaNgwane. Makhehla ngizinja sengithathe lathuba sengeze ngikhulume ngalethi into letimbalwa letitsite lapha especially umdliwa ke into lengiyadiko into lengihluphile futhi kakhulu ekuphileni kwami before ngibe ngiloko lesengiko namhla. Umdliwa vele uyahla njengeligama lawo into letinhle njengoba nathi nonke, and umdliwa usokolisile kakhulu. Kunebantu lesebalaphe umdliwa baze bathitshela ukuthi umdliwa awulapheki, kanzi umdliwa uyelapheka nedi kushiyana kokuthi ulashwa ngani, ulashwa ngibani, lo nayo yini imphanze yokuwelapha lo mdliwa, ngoba umdliwa yinto lethi uma ibona ukuthi uya enyangeni letawukhona ukuthi ma ufika iwulaphe ivele isale lapha ngaphandle ungakangeni nakungena nje, utazi mawuphuma iphindze futhi ikhaqeke ingene kuyihambe nawo. And umuntu ngeke uzumlaphe umdliwa, akukholula ukuthi umuntu ungamlapha umdliwa ungakamgadi ngemithi yayo lemidliwayo ukwelapha lo mdliwa lo muthi wahlala la mdimbeni wakhe, ngoba ithe kugeza kuthi utawugeza uthi utawufutha lapho usuke nje usawushayela ama miss calls mase ufonela straight umdliwa thina la ekhaya sathi ukuthi kufanele ukuthi ugcabe lo muthi ungene ube la mdimbeni uhlale la mdimbeni lo mdliwa, amini lo muthi walo mdliwa, lo muthi ube mkhakha lemibili noma ube mkhakha lesikhombisa uyi1. Lo muthi kufanele ukuthi mangabe sewungene la mdimbeni wakho na ukhandwa ngalendlela ukuthi ushaya umdliwa uyaba inhlanganisela yemimoya ukuthi mase kuhlangene kwakhe umdliwa uma ngabe bakuloya ngadikoloshi esidikoloshi chamuke lomnye kuhlabe ngalamlambo, kuchamuke lomnye akukhandele emabutho akuphonse emabutho, chamuke lomunye akuhlanganisela akuphonse esipoko, kuchamuke lomnye akuthebule lamadloti. Lento leyo ivele nje yente umonakalo lomkhulu kuvele kube ngumdliwa, ngoba ayikho into lengachamuka seyi kanje uyikhomba nje ukuthi nangu umdliwa ke nangu umdliwa uba into leyinhlanganisela yetinto letsuke setidibene taze taba nepower yekweleka lamadloti akho angakhoni kwenta idefense noma ke idefender ukudefendela lampilweni yakho, akhone ukuthi lamadloti ashayeke ngilemimoya yonke usale sowusiqu sakho nje wena kanje mhlambe sekunalinye edloti noma sithunya lesikusingathile lesikusibekele, bese ke lemimoya iyakhona ukuthi ilwe nawe. Umbhulelo nje uyathi ukuthi umbhulelo umuthi wemloya lemhwebho labawuthela phansi uwece ufike uphakame la mdimbeni ube ngumdliwa, ngoba umhwebho kusuke kukhandwa libutho litawuvuka liphile kufakwa etimamba kufakwa kufakwa ini la lento mayingena la mdimbeni ayike deli kutokugulisa nje kuphela, ikugulisa enyameni bese ikugulisa nasemphefumulweni nakamoya. So umdliwa ukhandwa malumbo lahlukahlukene kuloya lokuhlukahlukene kusina sekunemandla la mdimbeni wakho ekwehlulekisa lamadloti akho bese kuba ngumdliwa, ngoba yonke into losuke soyiphatha lapho soyenda ayendeki ayiphumeleli. So mangabe kusagezwana kuhlantiswana kufuthwana kuyiswana etiwashweni emabhudlweni titibeni kusuke kusengacalwa mani kahle hle lokusotha umdliwa. Yabona bakuyisa manje into takho talunga basuke bagejile nabasuke kungumdliwa kusuke kungilamadloti nje afuna inhlambululo yasemandini naleti tithunywa takho tisuke tufuna inhlambululo yasemandini, ngoba uma ngabe watalwa ukhanze uthi unensonso
unemdzawe, unemguni, unemlodi, unani kodwa ukhanze uthi ngoba emadloda ukhanze uba nawo onke angaba ani abe ani kodwa ukhanze ukuthi la ngona agcaba kakhulu kuba ngilawo emfula and nala lawula kakhulu kuba ngilawo emfula kancane kube ensaba kube ani so ukhanze simangabe soyile emantini wena kuthiwa lena wayiswe emantini indoda yakho talunga kwakuthiwa unemdliwa kani umuntu wayehlole noma wayeprofete wrong kwakumadloti afuna inhlambuluko so ke kuba ngileso sikhathi leso ukhanze umuntu isomfuleni kuthiwa yolashwa umdliwa kufike kuyalunga kodwa makungilolo khando ngalendlela ngithi itomne leti angeke uzolungise ngemanti singaya emfuleni ukuthi ngiyokugeza is a first step leyo ngoba sigaba sekucala kodwa kumele ukuthi ubuyelana udle lemithi leti ingcayingcayi temithi letifakwako makuvuswa lento letawufike ibe ngumdliwa la kuwe kulokuhlukahlukana kwetindlo sokuphonswa ngato theology uyakhiwa akhandwe ngemuthi ukhandwe umuthi uhlanganiswe kwakhiwa theology lapho avuswe lo muthi utshela ukuthi ke uyosebenza so lapha kuzibani lamlambo uyakhandwa ngemuthi beside lo philako spoko siyakhandwa ngemuthi sivuswe sitshela ukuthi uyoshophana nazibani impilo yakhe yonke konke la kwenda kokungalungi kwama relationship lawo kuyoba uphunyuka bemphethe umsebenzi uyovukelwa abantu nje ahlezi abantu bangamfuni nje kube nemacadlana ohlezi ahlale alandzelwa lijele alandzelwa kuboshwa into lekhandwa ikhulunyiswe ivuswe itshelwe le so sengichaza ukuthi ke umdliwa ulashwa ngendlela ehlukene kodwa mba sengakugadi mabawulapha usethe uphinze ulaphise noma ungabona ngathi bawulungisile kwamanje uright ulungile kodwa usuke usethe uphinze ulokhuzana thathiwa nje mina uyabona mangabe ngikhuluma ngetiphakamiso ngithi kunesa 2.5 5010 kungoba mina mangabe ngiyenza lento ngikuhlaba ngelezani mangikuhlaba ngalelezani ngisuke sengibethela speakile sekugcina ukuthi uyabona ke kuthiwe kuyobethelwa ekhaya mina mangikuhlaba ke ngalelezani ngisuke ngibethela wena ukuthi noma ngabe ungena lekhaya lelafakwa lo mdliwa ukuthi unigadze nonke lekhaya kodwa wena wedwana le ufike lo mdliwa ungakuniki inkinga ungakuthenzi mawuphuma ngukhipha nje la wena mawufika lapha kumele ukuthi mawufika lapha lo mdliwa udile nalabanye uphuma emphele lawo so kungaleso sizathu ke ukuthi kudzingeka ukuthi ireza ingene kahle hle la ebinyangeni mawuselashwa ngaphandle kokugqatshwa ayi mina ngeke ngithi kusuke kusenziwa ngakhona kusuke kusenziwa nje isenza ngakhona siya ngakhona kahle hle kumele ukuthi mangabe info yekuphila ifakwa emtimbeni kufakwe ireza ingene lento la emtimbeni udle imithi lento ingene ukusekutaba lulo ukuthi mawusebenzisa sifutho siphakame siwasho iphakame into yakho usihlati into yakho iphakame ngoba ikhiye kwelapha umuthi kumele ugqatshwe uhlale la mtimbeni uhlale lo muthi ugadzile uhlale lo muthi ukuvulela uyayibona lenzaba ngoba uma kuthiwa geza futha qhuma hlaphalaza lapho kusuke kusendiwa kufana nokuthi kulashwa lelingaphandle lakho for sikhashana ngoba umuntu unaloko basima sweet pods noma into kwemtimbodo emtimba lokho uyangena lapho lo muthi but ungena ngeligede lerwrong wona kufuna ungene engatini uphinze uvale lengadi nalomuthi kuvele lengadi vele imunye lomuthi ugcwale wonke lo mtimba la usuke la kusuke khona lo mtimba wakho vele umunye so ke kungako ngithi mina uma ulashwa esinfini le reza kumele ingene lensiti letawungena kwento shoko ukuthi ke insiti lehlanganisisiwe kokuthi uma ngabe ingena la emtimbeni itawusebenza ngeke ngibone mhlambe ngilapha umhwebo mawusawuthi utawulapha ngabo anointing oil nabo anointing water nabo anointing what usuke usabambe ema ground nje lapho
Mina ngisebenzisa manje nje kuphela angiceki indoda ebantu but mina ngikhuluma real ngoba umthakathi akadlala uyajula makaloya. So that's why kumele kujulwe. So uma ngabe umuntu ngimgcabile ngithi ngimgcaba sesikhuluma ngemhwebho nje nemhwebho bamfaka umbhulelo nje kunenkinga elukhalo or something mathambo ilokhuza tinyawo tiyavuvu lapho masiyishaya lento siyishaya kahle ngalethi lokhuzana ibaleleka kalula emalanga lento ukuthi itawushesha iphele masivula inhlanhla sifaka ngalethi ndoto leti sitabe sikugcabe ngato kubaleleka kalula siyathi ukuthi itawushesha idubule lento iphakame isebente. So ke bengichaza nje lapho lesigaba semidliwa ukuthi no umdliwa mangabe sekuserious ngawo kumele ukuthi imithi yakhona ifakwe ngereza emtimbeni ugcatshwe kufakwe ukukhuhlelo nisithi elokhuza because ngikhuluma ngemidliwa ngoba uhluphile wangihlupha nami umdliwa ngehliswa ngenyuswa emifuleni kwacethwa yabona nje ukuthi imbudi tingukhu ivunkomo yabo nje lento le. So this thing idzinga kujulelwa ngoba yiyona igame ihlupha imindeni leminingi noma ke abantu labaningi kakhulu. Lamanye emakhaya avalwa ngelihlahla nje ngenzaba yako le zinto lethu. So ngiyaye ngitholakale ke ku +26876342733. Uma ngabe besikhulumela kususa umdliwa sisuke sikhuluma nga 2.5. Sikhuluma nga 2.5 and then ukhanze ukuthi ke sesibhanca nema level sekuphakama nje empilweni sekuyaba ke bo 5 kuyaphezulu kuyedulu kodwa nje khona kunangizumdliwa ku 2.5 and at least ungayiphatha nje inkukhu lemfukwana nje mina umdliwa ngokhipha ngalethi ndoda yami lenginato la lengisebenzisa la inkukhu lemfukwana so ngayiphatha nje uyakubona emfuleni mangikumixe emfuleni kanzi unalo mdliwa ngisuke ngibone emadloda akho ukuthi uyatsengeka wena lemfuleni kungako lomunye uthuthu ngithi ngiyamikisa lemfuleni ukhanze kustomuntu so besikhathi lesithe ahamba solo lamadloda semfuleni amfuna lo thawuthola lenhlambululo uyabona ngoba kuyendeka ukhanze ukuthi unalomdliwa kodwa kumele kucale kuhlanjulwe lamadloda akho kuze kukhona ukuchutshikwa neprocess ungumuntu locelwa kona before ulashwe ukhona umuntu locelwayo madlotini akhe ukuthi sicela kumsebenda lo muntu wena kuze lemisi masiyifaka inangizana ingene isebende noma lehlathi noma letwasho kusebende. So ukhanza ukuthi ngileso sizathu umuntu ke bese ngimikisa emfuleni kanti sibe sanesikhathi lesitha dzingeka bese iyaphuma lenyoka lapha lenzunzu seyiyabonakala ukhanza ukuthi sekuba nekudadatela ke mase ngula ngoba isikhathi esiningi iyayibonwa ngimi lele ngimixile ngayibona and akwendeki ingafuni ukuthi akulomle ngisuke ngimixile ngoba isuke imkwatele esigabeni lesithi kathi adzingakala anzi niyaphupha niphupha imfula niphupha emanti incansi kuyadlalwa kanzi usuke vele kudzingeka mbamba and nalento yokuthi uphupha kuthiwa yani emfuleni ugijima enyangeni wena ugijima kumthandazo wena lapha ngibe neliphupho so ngicela ungimikise emantini igcineni lento lena yekelani lento le yekela utshelwa ngimi ngengifakaza ocanda ikhanda yekela ukuthi uma uphupha obitelwa emantini ubitela omnye umuntu kufana naba labathi baphuphe emabhodo emali into ethi imali leti lento le mangabe unikwa mbamba le akudzingi kubulo umemedana namuntu lento le akusuka wena uyele la ulayelwe khona le uthathe uphahla utiyele wena emfuleni ke nawe ufuna ke emfuleni kufuna ukuthi uthi sukele wena njengoba utsheliwe uphathe lokuthiwe kuphatha mangabe kuthiwe kuphatha something lento lengutshela wena ngiyayati yakhulula impilo yami ngiyayati kukhona Steve lapha kithi la lesinemafilimu ukhanza ini ngaya ngabe itelwa lapho mina ngisengake laphi kwathiwa ungangenjela Steven ufike uphahle wento so besukha lamantu uhamba ufike wasebenzise ufuthe wente lokwana ngakwenda lento le lokulalela lokho mina nje kwangithwasisa kwangiphothula kwangicetha ngithe ngiyofika le kubogobela kubomalawo mina ngase ngivele ngi-right koja sengichaza ukuthi ke iyeka kusimangabe ukuthi wahamba emfuleni wena udzinge kubita lomunye umuntu uboniswa ini khobela ngoba labantu beni laba nambeni babita asuka wabona nje ngisuke ngingathingeki mina makuthiwa wena hamba emandini kusuke kuthingeka wena so ngiloko ke makhehla siyabonga thokoza.